ole ka channel min lo thir sak thin tu te zong kha in zawa in che bai ka han buk le vek phasa a chu o ole ka channel hi hei thei top thra in trante kan la thar ve a huang te kan zau ve shet zela tin ko shana rong bol le pastor pui thiam chung kwa kan ni mai pe lama no pan lai tanga ko shan rong bol tuimi kalau ni ka tlei rol ka that wang lai zong te voini thleng ni ti mai te ang lalpa ko shan ne na in zom tlata full time po a hun rei tak lo thok to kani na te nen ka dun chung ri la hian ko shan a chi na hi alwang diam em maya chuwang chuan ka na te ro rian ne in min lo pension tir to ma sela he ko shan rong ka bol ve theina tok ti in le midang te tan ko shan ho te tan bal som na kani ve theina ti in ko shan lam chanchin te ka chanela hian huang te han zau zelin Kohhran History Huang te ti in han bua sei ve zela ka video ma sa khan khovel pumpuya United Pentecostal Church lo din chwa chho dan te le India marchak aron thlen dan bul pui te kan ngai thla in kan thir ho to a tun tuma hianin kalo sei lok to ang khan khami chun zom nan khovel pumpuya United Pentecostal Church lo din tira kan hruai tu lo ni to te le voi ni thlenga hruai tu te kan hruai tu ma sa te General Superintendent lo ni to zong te kha an chanchin ain dot in ron ti chwa kan tum do na ti chuan ama sabera ta na chuan kan General Superintendent ma saber mai Reverend Howard Archibald Gosa HA Gos kan ti a kha a chanchin toy fel kim deuh hlekin sei lutuk si lavin boring man FMC lavin ron ti chwa kan tum do na ni a khongai takin ti tak zetin nin lo ngai thak sak le ula tui takin phur takin nin lo ngai thak saka hei ka ti thei tok te atlem em na in thei top chu ka han chwa ve a thir tu te jinga ka channel min la subscribe lo zong te khanin khongai in min lo subscribe tar ve ze turin ka han yan tak zet che uni e o hawat ego sa chanchin kan lu chil tak ma in chu chanchin chu khoi tanga kan hmu nge ti kan sei phot ange o hei internet a google kan lu chuan a hmu thei vek thona in mizo tonga zia sa upa Dr. HL Ruata kan Kohhran Rongbol tu district superintendent hial te po lo ni to kan mi poimo tak mai purwata na Oneness Pentecostal Church History Part 1 Asia a khanin atop lama hianin kan General Superintendent to te lo ni to zong te chanchin kha alo ziak diam maya chumi atang chuanin tun tuma pu hawat ego sa chanchin te midang zel te po an chanchin hi hemi atang hian kan la chuaka hele khabu hi alule maya tuna hianin bookstore la te po an la zuarin ka sia a Kohhran ho ten heng kan Kohhran history kan Kohhran chanchin ngaihnawm tak kan mi thiam te na Kohhran hmangai tu le pathian hmangai tu te na ti tak seta an lo ziak hi ngai hlu ila leina chang te isya ilangin apoi mo khop mei hele khabu hi lo le ve nge ula lo cher ve nge ula Kohhrana in nge pha in shet na te po azau pha nge in karinga midang te shin chon tur po in nei pha nge yang chuwang chuan hei upa Dr. HL Ruata le khabu zia hi athale mei sangni sompalia an lo chwa dei to khani a tuna hianin bookstore la ala omin ka sia a angai hu ve ho chuanin ngai ven watila acha ange ole pugo sa chanchin ilu chilang le kumchang ka zakwa somli panga atanga United Pentecostal Church alo din atang khan voin sangni somni panga thleng hian General Superintendent hi mi pasari nei to ani a thilmak tak le wan doi thak tak kan ti don nge ni chungzinga mi paruk te chu General Superintendent local to zong abula tanga pakhatna atanga paruk thleng hian an boral tik to mai ani chu amakle mai tuna kan General Superintendent nilai me Reverend David K Barnata chi a hi adam la om chhun juk nia mole amakle mai a Superintendent ma sabera tanga tuna thoklai me Barnata thleng hian an chanchin te ron ti chwa kan tuma abul tan nan General Superintendent ma saber Reverend Howard ego sa chanchin kan ngai thadon ani Reverend Howard Egos hi still while
Missouri kianga March nirok sang khazira samriat pathum khan lo pianga Clinton le Margaret Goes te fapa pasri zinga pangana ani ano panlai hun chuan fama le ramwaya te an in le ache vela in fiam na sham tak tak ma te ahuna mang thina ni ale khaziak The Winds of God ya chuan ano panlai hun heti hian soya le khabu te chu kan neya ma se phei khok kan nei lawa kan khotla nga chuan kuta thil siam an neya rual uzok te chawin phei khok an in lei theya kumsom pani vel kani in keiro chu phei khok kan ei ma sakper chu kan ei ve ani ati ani amakle mei ahar save omle mei an hun lai hian kumsang khazira somkwa poriata an farm chu an shala galena kan sa anin sona chu lead le zinc lai chuan mun pui ani a kumsang khazakwa pani khan Charles Fox par hamarong bol na nuaya Howard Goes chu lo piang tharta a chumi nuwa chuan rongbol tura ko na lo donga kumsang khazakwa paru khan na thok turwal nen house chona tengin relin khopui danga revival mangturin an chuaka chutianga an kallai chuan pathian an faka pathian chuan atharau alo leita a tharau thiang lim alo chang tamai ani hemi kumvek hian ordain alo ni ta nge bok ani February ni somni pali sangka zakwa pasarya khan Millicent McClendon chuti lai huna evangelist mingthang tak mai nen anin neya ma se McClendon chu sangka zakwa som khan athi tahlo maya kum sangka zakwa som pakhat khan ithil right nen anin nei le a ani po hi December ni thum sangka zakwa som ruk pathum khan athi vele tamaya fanu pathum le fa pathum an nei man ani nupui asun zon le mai khongai thak om le mai a amak le mai kumsang ka zakwa som pani khan Hot Springs Arkansas sa chanchin thashil turin puan in ne nakala chuta chuan pastor angina wa omta a kumsang ka zakwa som pathuma Grand Opera House lua ho in a ko shante chu a in swan puya chumi kumvek chuan en bel nen in thurwalin Pentecostal na tho theina tur khom pui an bua saya en bel chu chairman na ta na thlan ania HA Ghost chu secretary atan thlan ani he meeting atang hian Assemblies of God dia shiat Paul hi alo chuak ta nge ani hengun lai atang hian iswaminga baptisma thudikle pathian pakhat ni na te hi shiat chua ani a Howard A Ghost le minister tam takin chu an pomta ani kumsa ka zawa sompakwa khan Canada anin sona chuta chon Pentecostal Assembly of Canada din na konga manro poimo ania he Paul hi atira tanga iswami ngai sang tu Paul ania kumsang ka zawa somnia Bethel Pentecostal Tabernacle Toronto a amuchuak a Bethel Pentecostal Tabernacle din tu chu u Howard ego sahi ani ti na ani chu he kaushana hian kumsang ka zawa somthum pasari thleng khan pastor na athoka kumsang ka zawa somthum pakwa a United States a alokir le a Pentecostal Church Incorporated General Superintendent atan thantlin alo ni le ta a kumsang ka zawa somli panga a Pentecostal Assemblies of Jesus Christ le Pentecostal Church Incorporated anin zom khoma United Pentecostal Church anlo din tak tum khan General Superintendent masaberatan thantlin alo ni ta ani he General Superintendent na hi kumsang ka zakwa somli panga changchuan sangka zakwa somnga pakhat thleng khan athok ani hengba ka hian Bible zirtir tu le tharau lama advisor angin na athok thina Bible zirtir le tharau lam rong bol hi atui em mai thina ni pathian na thona konga taimat takin damlo na in ati buai thleng rokin athokani Howard Egos hunrei tak tangkai taka anun pathian rong bol na mangtu hi sanga zakwa somruk pali July ni som pathum khan ama in Windsor Ontario Canada a khovel a khwalzin kong chu alo top santa a thole nani a laliswa Krista kai tho turin alo ha dam veta ani khovel puma United Pentecostal Church alaudin chowa kan shrai tu masaber mai pu Howard ego sa a chanchin aro puin angai nom hle mai tira u anuna tangkhan zir tur tam tak kan hu thei ome anuna kan chin chha zui tur le enton tlak tak mai pakhat kan chun zom ve atana tha em mai chu kumsang ka zakwa pani a pupar hama rongbol na noya tanga apian thara tanga rongbol turo ko ani khan athil nei zong te kha shal topin ti chuan na thok turwal te nen khan Houston Texas an kalta kha aro puile mai tira u ti chuan in revival mangtur khan khopui danga ti khan an chuak ta ani a
ti chuan konga an kal lai tak khan pathianin an mani an ha aron thoka pathian an faka ti chuan pathianin a tharau thiang hlim chu pugo sa chunga azuk leya ti chuan tharau thiang hlim alo changta a pathian tharau hruai ang zerin a hun alo mang chhota a rongbola a chila chu tiang chuan a hun pum mai a thi don thlengin rongbol turin ain peral ta thak mai ani a fak om hle mai ti chuan bible zirtir tu na le tharau lama advisor ani na kha a thokop tlat meya hi tunlai ring tu tele tunlaia kan pui thiam kan rongbol tu kan pastor te kan evangelist te hian kan entona kan chunzom ve apoi mo khop mai bible thiam na zir thiam na le zirtir thiam na te mai te lama hian tharau lama zorona pathian tharau kai hruaya om na le tharau lama midang te po advice thei khopa tharawa kanin chhum min angai zia u hawat ego sanuna chang hian alang chiang le ome chutianga kai hruai zirtir na pathian thu tak le tharawa mi piang chiang ngei mai khovel pum puya general superintendent ma sampera kan lo nei hi pentecost ko shanti kan wa nei te lul em alom om le mai athi nu kum tam takral to a hian a chanchin kan han sei thar le ani a voina pu hawat ego sa chanchin kan sha thara chang hian ho pentecost ko shan ho ten ti tur le chun zom tur le anu na chang khan zom ve tur kan nei ni ti sia in pathian thu tak kan boy pui rual hian tharau nen kal kop tla tur kan ni zia te thar le ila pathian tharau thiang hlim hruaya om turin lalpa thu oi boya in tuklutin a thu te hi tharawa ti fin na hnuaya zel zirin soin ishil thinang u chu lalpa mal som na kan don na tur ram kan lak na tur man ro po ani nge yang lalpan pu hawat ego sa chanchin kan han chiar te le kan han soitak te chang khan keima ani ara tha pakhat tal achwa theina turin malmin som sak theu ro se amen